2,000 years later. Hi everyone, jotono lamsogani tinini new blog ngai tinini blog ke photoshoot khajana daga chengtabok thangnai Bonpiti park khwai समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना ni ngai tinini blog belai interesting nai norok video no paithak jora nai tongdi ngai norok bai ta helmet bisingo se malai finai kani channel lo katal doi please subscribe khlai dite bell icon chini di jonna sekang notification manani bagai Finally thangsinai bike rok bo sujagi ekdom hamduli mang masini bagai set hello bike marok ako deli na college ko thangja bungkai sumani samrei set hello taisi Kolanpur bazar topakya bazar bar bagai gari dokam road bosi banke daikna kana oro betul sitri bang ketin deh asli ram tokat bazar sampai tu ekdom kita lihat jak ekdom itu sih mantap ini yang waktu singo batang nang mama mantan singo maju rok nah kalau boleh baru kamu petrol bang maju. Orang petrol bang yang saya tuh sini, baik mas sampai lagi pun, ini mode mandi pikir roh. Opennya yang di pada siu, lama nak hari, awalnya lama tuh kerana teman. Mananya, kamu aja kucing kok. Kusingo mairok dike kaya tak sinai bisingo nong no phunugi ma khawai allow dure video khajani ramon bagai nong no phunugi malia morongo nasingma 1 ঘন্টা rong khana oro tag sok palaisu boro hap nolase modamo mushirum driver singai ba गजब बेइज्जती है sampai ke Bonpiti park tanpa parking kayak hati finally Bonpiti park sampai ke A few moments later. tiket na kana tiket na woi tau khap nai tini kon tiket na na open na free na himde tiket na na dong yang bising tiket counter tiket dok na har pakha ngai tabok bisingo habjak tiket dok na har ko pai ta guri na na ta phaije balok haro 1 year ka khana phaije ya tini si sok paisiu dolok bai pajak tini bini bolago tini no pila kabo tina first time kamu tini no first time oh paro sopai ma boka o pargo tini si first time pu bawas pun sok bai kupu pa borokai pixi shoot khalai dong laika oma hasarai ekdom kharama siaja ekdom bini buma bharata tongkri saimaya bononogai তোমার নাম কিটা রিপল এলে খারমা সিয়াজা আমবাগে বনো জাকমচা দেখনি রিরিখা yang tabuk blogger botak foto bujang nai tungo mini post step kaham yang cameraman
Faizé balokha park onek 1 year ro kakhna gatini kisa photoshoot khale hani phale meni parani bodolok bai eko ani gologo vlog khlai chong bo bising habnai gana bolongmang tongthogya park ekdom yang vlog khai chongo statue bufang saka mukra sukjak khai Hanuman boba yang sa bisi hilik kaine gana kare kare Sengyang kene borok kene sabji hiling nalaja oh paya norok kheleng norok mai kam ke saya norok kheleng norok kam ke mai saya yang buskang digi thang nai gena park ekdom bolong mo sapsi khaisi gena nahan je pura bolongjak nasing bede tam doi thala kyasek yang thang nai gena yang sinbare ya to hotok o parko 이 공 걸어서 땀 먹던 게 뜨여 당의 땀 시간 오래 커서 양안에 오글럭 노르 어디 당나게나 오늘 또 호떡 양어 양어 그 오늘 또 호떡 양 버스강 당나게나 구릴래 정하쇼 사tung berleng suka himang oro photoshoot rok khai pele kha ngai ta bo gyang go bus kang digi thangsinai onyo digi bo satung bo tungkha markhai kolom sima thangsiu ta yang onyo digi thangna tong thogya onek bolong bagai naijaknai jaga was kri manu yang bus kang digi thangi tonglai bawa ne ekdom gate hake sanam jangna bus kanggo mayungni statue pura kotorma o mayung betam khitung rok sekri kheblase khimang leng sukable oro photoshoot khaijak mano oro jaga naithok tong kisa kotorma omo ban ekdom kotorma naithok tongo ban aingo hongke rung snamjak aro sing last digi thangnai jagoron pore aro thanga keno aron last hapsinai naithok tongo khajak tonglayo wani na post korable digi photoshoot khajak pakya ayango rung tongma digi thangsinai engke aron last aro kisa photoshoot khajak pore engkai thangsinai nogo park ekdom nongra khaitoni jak ro bolongjak yang buskang thangnai gena lengkha himang tohotok ro tui kasaro rung khaike snamjak moyurni paksa selfie rok nai tonglayo o jagana ron jonse tohotok yang photoshoot khainalai tongo sapung blog
O jaga simino to hotong jago ang. O Bon Beauty Park ni bisingo. Photo shoot khabe kya o jaga o. Ta bakai thangsinai nogo belele angkha. Satung utung khatini. Amon bagai onek lengkha. Aramon angkha. इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।